saboh bicara nepegat lain saboh lom kubu saban kat buhu sangoh bandua ole nepegat laju legua abizar buno katrep negisa kubu dua boh saboh tan aso jarak hanato antara dua hana sontuo hikmah di gopnyan pakan laganyan antro soduga hana sontukri tujuan gopnyan kedih kabaran tasambung tema urang dumbuno karab jet pake kajroh dum sari leta mang tuha gebedah sidro yang ule kawan gedan yang rijang wahai murtada wahai ya ali jinota pegah Siti Fatimah dan menging rupa kalen tanom beklam pegah dekat daerah kubun buka dipat tanom Siti Fatimah tulung pelema bak kamu dumna dan menging urang kamu nging kubur pelemah laju wahai murtada alina jawab ulun pelemah hana pesalah dina ulun ba Sayyidina Ali kagerak berangkat lain dum setan tuhangan muda ban saritro bak lampu kubu pelemah laju sago bandua ali pelemah kubu dua boh lam dua sabo aso jihana dalam duanya saboh mengaso tapi lih kedro antara dua temanu jawab le ule kawan pakan lagenyan wahai murtada yang yang siri kubu Fatimah kepene pegah di dalam dua kubu nepegat hana sapan oh genging jerat saban bandua getanyang tanyang hana gepegah sabe di baba antara dua hana sonturi yang tah mengaso harum bukan li antara dua beminya antara dengan ketanggi bandua sari gelombang jumpa urang yang tetap sayang bukan le bumemed hati tuhangan muda urang Madinah gemau merili yang tah yang tente geturi hana hangge gedesa Sayyidina Ali takut gehila hana sobela perumuh digam hukum pidigam pakan gedanyo tapehu mata oleh dum kanan kubu Fatimah guwali baga tuhangan muda hingga kahabe bandung kagwa sengap lam nenggro sengubukan li urang lam nenggro tutah sebab bintang hu hanali rupa dum urang inang tutajo tajo tan meri kubu
Fatimah Zuhra, sebab Bud Ali pahlawan megah, gop nyantat lupa gesom rahasia, urang ziarah di jud-jud nanggro, gejak dua ho dalam calitra, urang jak kunjung kedengan kena, bah urang nanggro, bah urang luar. Hasan ngan Husin tapi yo kisah Ali yang megah piyo calitra, wahai syaidara muslim muslimat umat Muhammad Bandung sinaro, calitra wafud Siti Fatimah, sosok yang pegah rayakat fahla, tanda jikawan sajan Fatimah, sosok mutua mutemi baca, atau ji dengar gop pegah-pegah bandua surah getanyo bakna, sosona kebah calitra laginyo, bah teduk kedra metemu fahla, wahai saudara mandum yang dengar pakriban buno kubu calitra, sedang Fatimah urang kantente yang tamang dile dalam syurga, ejud lagenyan kubutan maleh, ane apang ule hana jitaba, mandum getanyo kahabeh lage, han mepantente mandum anggota, muka mepalo buno ba sekret, laju mesangkut hana liguna, otro ba kubu laju mepalit, menyalam sukrut kali binasa, kalimah iman dalam jantung sir, diwate mati sinan bercidra, baru selamat imanmu sampai di dalam hati, Allah jibaca menyakan menan lam sukrut mati, kakehlam kafi habe kenira, difon ba'an kubu laju mudarat, hana li ubat laju nuraka, kafe Islam di sinan tempat, bak pintu sukrut surga nuraka, diwata sukrut sinan kalepa, ngan kubu pihla dan sapu marah, di padang mahsyar hanali susah, sajan Fatimah yupayung raya, Fatimah lambai urang meiman, piuh dalamnya musukaria, dan lega hisab baule titi, nebali Nabi ateh nuraka, kedeh penio bakulam Nabi, sapat ngan siti kaum wanita, wahai saudara kaum muslimin, Sayyidil Mursalin nepreh di mahsyar, wahai saudara kaum muslimat, anak Muhammad nepreh di mahsyar, tasetadgapnya jalan ibadat, bakang tamumat ba ujung puncak, wahai saudara ingat keuntung, ba uro langsung hubungan gata, soal lam kubu kan bacut-bacut, bak nyawang tesut
meribe bala Ontroh bak kubu laju ke bulut tak ingat bacut kenan tagisa Nentung saudara nasihat bunuh pakriban bunuh kubu mengkhabar sedang Fatimah urang katente yang tak mengdile dalam syurga megolam tamang Siti Fatimah lain goh kemah kaum wanita wahai saudara bebah lagi jipreh le kubu tuhangan muda dengan awate yogolam kubu tapubut laju suruh Rabbana Tuhan suruh akhirat mantang hana geyudang tak tuntut dunia si kureng-kureng bakna dua ho dunia tahira akhirat bakna getanyo awam dumnan be'erugo tuntut dua ho akhirat bakna bukan le sayang Nabi Muhammad bakna preh umat di padang mahsyar rupamu balik kan leban insan pakan lagenyan syariat hana anak ngan Nabi terpilih umat waten tak ingat tijahi mata 70 lesap umat Muhammad yang selamat kita boh saja 72 mandum lam sisat yang jed ke umat kita boh saja anak ngan Nabi imata tiga umat dum gada troh mahsyar moh tak fikir uta terla saleh so gada waten mita sosok selamat dilebas sukret yang kena sedat lain kahana waten tak ingat jederusa hati waten tarawi rela bicara ya Tuhanku berkah Nabi Muhammad neberi selamat kamu semua dengan berkat mukjizat Nabi kamu bek neberi gadah di mahsyar dengan berkat Siti Fatimah bek kenang timah jipoh li hawa bek neberi kamu jipoh li nafsu berkat ibu mukmin si dumna dengan berkat Siti Fatimah iman be'ilmu di dalam dada pakriban mangat sukrut di gopnyan neberi ba'menan ke kamu dumna neberi musaho kamu ngan gopnyan kamu yang inang kenan meteka di urang agam sajan ngan Nabi di kaum hawa ngan tuan Siti Alhamdulillah len puja Rabbi nikmat gopnyan beri ke ulun buka sosok yang dengar bagasi hati kepada Siti Fatimah Zuhra beek teringat pesan di gopnyan inangan agam beda ngan dunia geberi tempat ujian sosok kang iman keji bahagia dunia ge pulang ke urang kafe di
kejihanane geberi syurga pupuji pubut getamanale kejih gepupre nikmat lam dunia ke orang mukmin tempat ujian Islam iman sinan merupa ke orang mukmin gampang susahan bukan di sinan pepuno hawa kedai gampang je bak metam bak donya taulan tempat gop hawa beroh tarupa nikmat si kafe di jihanani kasih lam dunia menyata seno aliran kafe umi tekesi kasalah haraba sembahyang hana puasa pitan sepo pakaian tak cuba kira bud yang maksud pupu yang getam kan hak Islam kafe po jumba beta jarupa penajo kafe tak peten hati dengan anggota dunia titipan bagi si mukmin hana pat muen meube sema di urang kafe sinaba muen di urang mukmin akhirat tema gede ke tempat pepunuh nafsu jet pubut laju kri-kri yang suka donyanya tempat bagi si kafe di sidih nanggro tempat senangan hanale gedam pepeta hawa gede ke tempat bak mekem Mekah oh yang tajak musukaria taduk lam kendran oh yang tajak megalak-galak ngan sabi muda luar syurga sidro-dro sapo ubi dunianyo lampuh syurga dalam syurga hana likaku hana tempat tu dua perkara dalam syurga makanan halo mandum jedru beminya ata taduk lam dunya tapajuh ngantu najis lam tubuh sabeta baba talake bakpo urongan malam bak gampung adam betul tagisa ubak nanggro baka kedeta ulang bak gampung adam ngan siti hawa kede gampung je urang yang taat urang ibadah masalam dunia oh no kehdile habis riwayat erakan sahabat tuhangan muda dilikut baknyo dang-dang lun surat sajan lun surat Jibrail teka kisah Jibrail getren ubuma gecok lambumo ciploh perkara kena bahjaman ulun pesapat haluh sinurat ulun peraya rame dum lake bak raya hara ulun silaa sim-sim si banja kisah yuhlahi Nabi Muhammad
Tika Syitamat Lun Salin Banja Kisah Fatimah Merit ngan pedeng Atranyan mandum Kaluh lun pariksa Mudah-mudahan Mangat bageken Bertarikat dilun Payah gop baca Assalamualaikum Kaum metua InsyaAllah Tasambung teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim.